Kalalong gaji hun final ka ba ihun jurut hap ka Spain bet ka Argentina. Haka FIFA World Cup mentau senam arjar arpun Rio. Kane gaji hun final kalalong ha New Jersey Stadium. Hanong ba New York jongkari Amerika. Ka stadium kala dap semam deki nong petkai na kalengki jaka. Ki belawan sakhi ya gaji lekai jong ka Spain bet ka Argentina. Jam koap ka Argentina hakmat ka Spain. Hakane gaji hun final mentau senam arjar arpun Rio. Haka ba ka Spain kala penlimno ya ka Argentina. Da sikola not kram lim ka Argentina klem yo tap kol Messi watang sikol ru kajing lekai kalong ka baslem ha ka bakala ne hadu arkenta lane sispa ar minit tam namar bomdon mano bat tap kol hadu bakut ka khandai minit ha ka jinsha ka Spain kala tem bunsin ban tap kol ndre ka jing pelat urang ap kol dung ka Argentina kum ta ka klem la ban tap kol nadu ka first half hadu ka second half. Nakajing red card away player turkmat bat bit jong ka Argentina. Ui Fernandes. Haka menit ke bakandai plus lai. Kumta ka Spain kala kam klain ban nyon ka Argentina. Haka bakal yu ban tap sikol. Haka menit ke basis pa Andreu. Ya ka bala tap de Ferran Torres. Hadu bakut ka sispa arpu menit. Ka Argentina ka klam yu ban tap watang sikol ru. Bar ka Spain ru kala yu ban tap tang sikol hi. Kajing ram jong ka Argentina kadai kajing snubok. Kala bendai namar kajing sa uang no uwe player na kajing yo red card. Ki player jong ka Argentina. Kila ya kundo yab do im. Ndrai kim la syu ban pentai kalai ka Spain. Kumta ka Spain kala job ya ka Argentina. Da sikola not. Kumban syu kedau. Ka Spain kala job World Cup Arsin. Haus nam arjar sipau. Ka Spain kala penrem ya ka Netherlands. Da sikola not. Kabla long ha South Africa. Kadba haus nam arjar arpun Rio. Ka Spain kala penrem ya ka Argentina. Kumju hi sikola not kabalalong hanong ba New York jong ka USA lasami ki kusnam siki nong job ki balale kai bha hakane ka FIFA World Cup mentau usnam argar arpun Rio hadin balakut ka jing lekai ka Spain bet ka Argentina yora ka Spain ya ka World Cup trophy ka basong dor $4 million ya ka Golden Ball layo u kapten jong ka Spain u Rodri bun ki balakun pau ba ya ka Golden Ball Deben ai si Messi Ndrai ka FIFA ka klaim ai Messi kala ai penban si Rodri watla ka France kala rem Ndrai yo UMP ya ka Golden Boot mentau usnam arjar arpun Rio kumban supun kan mau haus nam arjar arpu aro UMP ula yora ya ka Golden Boot UMP udah ubanding kong ubayu kur arsin ya ka Golden Boot haki jingel kai World Cup ya ka Golden Glove la yora ada orang apkol jong ka Spain Unai Simon Baca ka trofi jong ka Best Young Player Award la yora da upau ku Barsi ubadai urang lekai jong ka Spain ubadang khat nai stem karta